Chibay ule mihring thla an lawn thu hi zirlaya te kan zir thina video le thalak te pawh hmuh tur tam tak awm bawk mihring thla an lawn hu hnung ber kumsang khat zakua samsari pahnih atangin kumsam nga chuang fe chu alo liam tereng mai thiamna sang chho zela khol le man ruate achangkang zel boka heti chung hian kumsam nga chuang zet thla kanin kap kai le hlei thei talo hian zona tam tak a siama thla lawn oi lo hi an pungtual tu le mati theiani Europa mi sang sari za somni atangin survey an neya chung zinga za somni panga lai chuan mihring thla an lawn thu hi inbum na mai mai ani an ring ti science business chuan sang ni somni pani khan azia kani tuna chuan hei ai hian an tam to zok po arin om mihring thlan lawn thu hi oi ti har tu chan tam tak om ve ngei boka chumilam kan soima in mihring thla an lawn dan chanchin kan soima sa photang meini somni panga sangkha jakwa samruk pakhat khan kati laya US president John F Kennedy chuan mihring thla an ka kai tur thu a soi hlol maya tin him takin thla tangin an ron let le don bokani atini he mission hi kumsom chungin kan ti hlo thling thayang atibok a hun lai chuan a thu soi hi lar hleya mi ngai ven na hlo a mi tam tak nui ati zabokani heng hun lai hian color TV chuak to ma se color TV program en tur po ala ommu mallawa GPS technology te po khovelin ala mel riat lo bok chutiang vel chu hati laya mi hring te thiam na in a thlen chin ania a oi lo tu te po kha an dem om hran love space program atan hian dollar tluk le ding on tam tak fanda bel ani nge nge ni kumsang kha jakwa somruk pathuma tanga kumsang kha jakwa somsari thleng chol lovin nasa chuan test chi rang rang an kalpuya kumsang kha jakwa somruk pasari kumthleng hian unmanned rocket mihring phurlo rocket te an kap chuak ani ti chuan ama saberatan crew pathum chuan na spacecraft Apollo 1 chu van boruak sang low orbit art thleng thlok turin an pu cha a low orbit art hi leatanga kilometer zariat vela intran ania low orbit art hi kumsang kha jakwa somsari pani nolama mihring tu ma han thlengemo pelemo an omle talawani February ni somni pakhat sangkha jakwa somruk pasari chuan Apollo 1 chu ka chu antum line akang ta hlau maya crew pathum te chuan na cabin po akan telawangin an vai hian an nun nan chan ta ni ti chuan Apollo 4 Apollo 5 le Apollo 6 te an kap chuak le a heng hi an man vekan ni a October sangkha jakwa somruk pariata Apollo 7 chu crew pathum chuangin hlotling takin space an kap chuak ta ni hemi nu lok December ni somni pakhat sangkha jakwa somruk pariat hian Apollo 8 an kap chuak le a hei spacecraft phur khovel boruak chu asan masaber ani tani thlapui moon khi voisom lai a hel nuwa him takin December ni somni pasaria khovel aron let le ani March ni thum sangkha jakwa somruk pakwa Apollo 9 mihring phur space flight chu lotling takin an kap chuak le a meni som pariat sangkha jakwa somruk pakwa a Apollo 10 kap chuak le in chu chuan thla an orbit a han hel le bokani ti chuan July ni som paruk sangkha jakwa somruk pakwa khan NASA van sanglong Saturn V rocket Apollo 11 phurtu chu Kennedy Space Center Florida tangin an kap chuaka a thlo chu adon hian Saturn V hi kezi makta doi somni pariat layarit ania thir chiang pan thalila a ho sak tham veu don ti na ni chu rocket hi kan muang hian patrang sanga thendar ania van sanga thlo nuwa a hunte a in thendar thin ani Apollo 11 a hian mi pathuman chuanga chungte chu pakhat na Neil Armstrong ani hi commander ania panina Edwin Aldrin ani hi lunar module pilot ania a pathumna Michael Collins ni in ani hi command module pilot ani bokani Saturn V hian Earth orbit leitum tu van boruak sang chu minute som vela thlenga leihi voi khat le chan ve vel a hel nuwa thlapanina thlok tawang wangani July ni som pakwa chuan Apollo 11 chuan moon orbit a thlenga command service module CSM module an ti mai rocket chip om kha moon orbit an thlen chuan alawin thendar le ta a
CSM a hian lunar module le command module mai ba ka service module oma lunar module hi thla atum tur ania chumi chung chuan command module hian thla alo hel thung don ani Apollo 11 a command module hi a nickname a Columbia an vua lunar module hi Eagle antibok thla tum tur lunar module a hian Neil Armstrong le Buzz Aldrin ten chuanga anni hi thla a kenhek nu chi ma satu ten ni boka khovelina a hriat lar zui ten ni command module a hian Michael Collins om ve thunga ani hian mi hriat a hlo ve vek lo nangin ati tur hi apoimo hle thung a chan chu lunar module kha anwa command module a chuan aron let le angaya ado thlenga rem takin alo amangai ni ti chuan July ni somni pakhat sangkha jakwa somruk pakwa a lunar module chu thla atuma tanga dar karuk nu vela mihring zinga ma saberatan Neil Armstrong chuan thalei lung arab tani minute ko nu vela Buzz Aldrin chuan arab ve bok thalei lunga hian dar kar ni le chan ve vel hunan manga hemi chung hian American flag an tara kati laya president Richard Nixon an be boka lunar material thalei lung kezi somni pakhat le chan ve lai hon tur an la boka tin thla chuan an tei kwal bok darkar somni pakhat nuwa command module an zom le a khovela July ni somni pali khan Pacific tuipuya him takin an ron tlale bokani hemi nu hian Apollo 12 Apollo 14 Apollo 15 Apollo 16 le 17 te chu lotling takin thla an lon le a mihring thla lon to hi mi som pahnian omani thla mihring an lon hnung ber hi kumsang kha jakwa somsari pahni December thla kha ani to a kumsom nga pathum ayatam aliam to tina ani chu US ne na khati laya in hoem Soviet Union Russia ni tanen Cold War in beina kha anasa a ro puizok ni nalan chu tirnan US hian space program hi aduang ni bera a hlo tling tareng bokani Soviet Union po hian tran alana sa ve hle a outer space athlok ma saber phe chu USS Army Yuri Gagarin ni in April ni sompani sangka jakwa somruk pakhat khan Vostok 1 anti mangchuan minute zale pariat lai alo thlok kwal to ani tin kum sangka jakwa somruk pariat khan satel pani thole plant phur Russian spacecraft zone 5 chuan thlalo hel kwal to in nisari nuwa khovel aron det le bok ma se thalon mission a ero chuan an fela helam hi chu kan soi zau to lo mayang ole heti khopian an lo be na sa a ma se ring hlel tu engtinge tam takan om kumsang kha jakwa somsari chau khan pol rang le mi tam tak chuan in bum na mai ani ti in an oi lova thalon mai ba ka Apollo program shrim hi lemchan ang mai angai tam tak an om thalak te video te radio mang in biak na tele thalei lung sample an lak te po hi chanchop angangai an tamani rin hlel na langsar tak pakhat chu the waving flag ti hi ania chu thla flag an phun khan flag kha athowa thla thli om lova thlitel lovin a thonga theilo an tiani mithiam te chan na chu hei hiani flag tho anga alang chan kha chu flag pole flag zarna kha an ti chea kotin an her kola chu wang chuan flag puan chu a chea tin thla air resistance om lova wangin flag kha a vibrate a cherei bok an tiani apani na chuan the absence of stars thla an thalak khan arsi lang lova an hnunga arsi tam takalang tel turani an tiani hei hian chan le na chu thla an lon hun hi thla a kho en lai thla a chhun an man lai ti mayang chu tiang hun chu ani wang an ti vele bokani a pathum na chuan non parallel shadows engnar khat chawa oma chu ni ani engnar pakhat ayatam om ang mai in an hlim thla te hoizong ei nang lowa studio light ani yang tiering hlel tam takan om hemian chan na chu thalei lung hi rual ram lova mun rual ram lova thla kaldan ain ang theilova tin thalei lung hi vuram ang deuh hian a reflective ema om zia chu enga en khalna sa a reflect na sa thalei lung khan engkal kha akwai herve tina ni chu apalina the Van Allen radiation belts hi khovel tuam tu boruak cha tak leya tanga kilometer sang khat atanga in tanania altitude sang tak tina ni chu
hemi hmuna hian radiation a sang hle a hi atmospheric destruction lakamin veng him tu ani bok the Van Allen radiation belt chi mihring tan nungdama chuasan theia ngai lo tu tam takan omani NASA chuan radiation belt pannalai berle a chhuah hun turte an zir chiang fe nuwa anin kap chuaka Van Allen radiation belts an kal chung hi dar kar ni chawania tin radiation tlemna laia kal tlang an nia damdoina man thin x-ray callin radiation a pek chu ang chau an kongzua hian radiation a omani an tiani tin an chuan na hi chu tiang ton tlang thei tura duan ani an ti bok apangana chuan blast crater thla a an tumna lunar module khan atum zong khan a force kentel nen atumna zone kha a khwar duk turani ma se tumna mun ma hi a him ma ti an ombok ani an channa chuan thla a boruwa ko omlowa vacuum angani ti na ni chu chumi ani awang chuan rocket exhaust kha a zone chau ni lovin a force kha adar kwal ngal zela chu wang chuan atumna zone a pressure atlem pha ani an ti ni tin muang chang atum tura duan soft touchdown tura duan thrim hrim ani e an ti bok ani ole Apollo program boy pui khan mi noi li chuang an thoka alem ti saknot chu asual mai thaye chuti lai chuan kumsang ni som khan conspiracy theorist Bart Sibrel chuan Neil Armstrong nena Bible khoi chung ngein thla ilon ti soiro ti chuan dollar sanga ka peng che nang mani ma molo chuan mi tran puinan idule charity ate ipele anga ti na chawa ma se Neil Armstrong chuan ati du talawa chu chuan mi tam takarin hlelna a hring tel bok ma se ma tran tu ta chuan dot soimi ni se Bible khoi chung ngei point dot chu soi mayang ma se medik chuan Bible kan khoi kherlo point thudik kan soi thowa ama in voi tam tak thla alon thu lo soi to a tuna atar nuwa hetiaring hltlet tu hi a ignore ve ani mai anti bokani tunla ya khol changkang zok te om ta zela chung zinga thla ka kaite anom ta fura camera fi azokin kan astronaut te ken niak alak te po mutur om nol mai kan soi to angin kumsang kha jakwa samsari pani nulama mihring thla a kan lon le tamia lo ero mihring te boy pui zong ani tame lo nge a hek saklu tuk nge chandang thatak om niang le tuna hian NASA chuan thalon le na tur Artemis program an ti chu an boy pui le meka Artemis program hi kumsang ni som pasari khan an din to a Apollo program nen khan kan khai khin chuan akal muang zok le ni Artemis program a hian meichia mei baka mingau ni lo vun rong dang te po thon chu atum anni ole thla mi hring lon thu hi thudik angangai ani in zirlaya te po kan zir thina ni kha heti rol hian ngai thla tu te zinga po ngai dan dang nei kanom nolarin oma nang ingai dan han comment ve ta che ole ka video te min lo thir saka in chunga kalome